po jutru se dan poznaje, po tim prvim pomislima će se odvijati i aktivnost umna toga dana. Zato oci vrlo iskustveno, to imate čak i u molitvenicima, tamo ima ta instrukcija, takozvana rubrika, ustavši od sna ne diraj ništa, nego se fino prekrsti i reci u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Stani. Sad izgovori sljedeću molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Recimo 3 puta. A onda reci, slava Tebi Bože naš, slava Tebi. Care nebeski utješitelj. Razumijete? To su te prvine. I kad prođe molitveni duh kroz čovjeka, onda on taj dan ima nekako kontroliše. Dobro je započeo. Ako krenemo, nama je cigaru prošle noći ostao na pola, srećom se ugasio i onda započinjemo s njim tu jedna dohvat u ruke, jedno, drugo, treće, televizor se i ne gasi. Razumijem? Onda nije ni čudo što se ne živi takvom čovjeku.